Sevgili dostlar, bugün biz suda yettiğimiz önce suya tuz kıymayınız, salmayınız. Yedinci suya tuzlu salamız. Üçüncü suya tuzlu salamız. Al endi. Ne isteymiz? Endi tuz salamız var. Ana kasık Medina'nın. Medina al tuz salamız. Salam. Medina ana Nurum'a tağ sal. Nurum tağ sal. Nağanda salı diyoruz. Medina nağanda tuz salamı. Al endi onu biz ne isteymiz? Aralastıramiz. Kasıg'ini salib aralastır tübüne. Ya tübüne жеткіз. Kasıkты tübüne жеткізemiz ya. Al aralastıramiz. Tuzun ertemiz aralastıramiz. Yani bitip ıslap turamız. Islap turib aralastırыңдар. Müslim sen de Nurum sen de ıslay koy. Islap turib aralastır. Бұлай bitip tübüne жеткізіп tuzdu aralastıramiz. Al aralastır. Әбден балалар tuzu еру керек ya andağını. Tuzun ertіңдер tübüne дейін. Müslim қатты екен. Aralastıralım ya. Tuzu еру керек. Al endi біздің балалар tuz салған суымыз қандай болды? Lay oldu ya. Al mına eşteğe salmagan bizim suumuz tup-tunuk boptur ya. Al kasıklarını da alıp koyunlar жерге. Endi ne isteyemiz Müslim? Yumurta salamız. Al endi üç yumurtkаны alın. Осы суға жұмыртқа salamыз, mına salam. Al endi Müslim ayta koyшы. Birinci sudan yumurta түсіп кетті. Tübüne batıp ketті. Батып кетті түбінде. Екінші Несін араластырмасыңдар дұрыстап тұзын. Ya, айта бер. Екінші ұстағанда Жұмыртқамыз бетінде жүрге қалқып батқан жоқ. Түбіне жеткен жоқ. Үшіншімізде батпады. Түбіне жетпеді, ya. Al endi balalar sonda bir qaranglarchi miniki. Birinchimiz tübüne batib ketdi. Al ikkinchimiz batgan yo'q. Uchinchimiz u da batgan yo'q. O'tkeni tuz solgan suv qismi ko'payib, uni tübüne batqizmaydi ekan, ya. Al endi toza suvimizning tübüne yumurtqa batib ketadi ekan. Bugun biz o'sha yumurtqa va suvni zertladik.